نننے زمنگ سبق سورة المائدہ شپگم سپارہ آیت نمبر 60 خوانوالی تر آیت نمبر 63 پوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله تورتوایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا خبر کم تاسو پا بدتر سرد دینا دسزا پنیز دا اللہ من لعنه اللہ وغضب علیہ آغا سوک چی پلانت کرے دے اغلر اللہ او غضب کرے دے پا اغو وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ارزولی دی ددین شادوگان او خنا او خنزیران او بندگی کردا د غیر اللہ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل دغ کسان بدتری درجی والدی او دیر گمراہ دی د سیلارنا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ او کل چراشی دیتا ستا وائی دی ایمان راوڑ دے منگ او پتی اکسرا دشوی سرد کفر او تحقیق سرا دیوتلی دی سرد کفر واللہ اعلم بما كانوا یکتمون او اللہ پودے پا آغا چی دی پٹول وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ دیر د دینا چی تلوار کئی پگنا او زیادی کی وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ او پا خوڑلو د دی مال د حرامو کی لَبِئِسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دیر بد دے آغا چی دی کول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت اولن من کول دیلرا حق پرستو اولمو دا آغا ویناد دگنا شرک او دا خوراک دا دی دا حرامنا لبئس ما كانوا يصنعون خامخا بد دے آغا چی دی جوڑول